wa 2026 nukuvuga ngo umukino wa banje ikipe y'igihugu ya Turkiya yasezerera Romania igitego kimwe ku busa, hanyuma Czech Republic isezerera tugende gahoro tuyivuga akantu gato ibe biraryoha Turkiya na Romania igitego kimwe ku busa 37 kandi ngoma kugana amavubi nabwo mwihanga kwizigira aratubujije kubitendo cyane rwose don't comment nukugira ngo bamenye uburyo bazahura. Hanyuma Czech Republic isezerera Ireland, urumva banganyije 2-2. Czech Republic itsinda kuri za penalty. Ikipe y'igihugu ya Denmark yikosoye noneho mu rugo itsinda North Macedonia igitego 4 ku busa. Hafi nk'umunani bavunitse ariko Macedonia nta kintu yari gukora. Hanyuma ikipe y'igihugu Butaliyani mu rugo rwose barabita Gewiss Stadium, kabari stade ikipe ya Atalanta Bergamo. Uvuga ngo namenye ko umutoza Gennaro Gattuso aravuze ati ntabwo nzabajyana San Siro, ndabajyana i Bergamo kubera ko abafana ba San Siro ntabwo bavuga neza abakinnyi banjye, abajyana i Bergamo byanakunze rero batsinda Ireland y'Amajyaruguru ibitego 2 ari ubusa ku busa. Ariko Butaliyani cya kintu twari twavuze Axel kari agakipe kari kabakuse bloke uzwa afite marange badateye mu izamu bagarutse igice cya kabiri bararakara bati mureke tuhana abana bana. Tonali ntabwo ari umukinnyi usanzwe Tonali niyo ijana turazitanga muri mane oya Tonali byo sha Tonali araza kuba ari hot cake muri ino Amerika Arsenal mushaka urabizi ko mu kwa mbere Arsenal yabuze umusinyishe ijana turazitanga. ni umukinnyi mwiza cyane yatsinze igitego anatanga assist ku gitego cya kabiri cya Michael Keane umusore w'ikipe ya Fiorentina. Batsinda 2 bahita bakatisha tike ijya ku mukino wanyu muzabinjiza mu mikino y'igikombe cy'isi. Ku muzungu wacu ikintu yari yavuze uribuke harya jone twakora yego avuga ati agakipe kazajya ashaka gukora contre attaque ngo nikagera hagati ngo gasangemo triangle de Bermuda iryamyemo Sandro Tonali iryamyemo abo bahungu bitwa ba Barera ngo bete bacubya nicyo bazakashwanyaguza bashyiramo 2 ati bazakwana ni na 2 kumusora bose byari 2 ari ayo bayariye ndabizi komeza ngo niko yavuga cyane. Ikipe y'igihugu ya Polonye nayo mu rugo rwose yakosoye amakosa bari bakoze mu mikino y'amatsinda bahatsindira Albania ibitego 2-1. Lewandowski na Zielinski Lewandowski yatsinze na Zielinski muramuzi uyu mwamenye cyane muri Napoli ariko wakinira Inter Zielinski bahita babona nabo itike. Hanyuma undi mukino ni wa Slovakia na Kosovo. Ikipe y'igihugu ya Kosovo isezerera Slovakia ibitego 4-3. Kosovo 4-3 umukino ukomeye cyane ibitego 7 barakomeza. Ikipe y'igihugu ya Ukraine yasubiye inyuma cyane gusa bakinaga na Sweden nayo irakomeye. Sweden birangira gukinira ifite birabizo by'intambara byarayigoye. Ukraine nyine ratira ibibuga ntibihari no guhamagara uvuye isi no mu gihe 3 bya Sweden kuri kimwe cya Ukraine. Hanyuma kandi ikipe y'igihugu Victor Gyökeres barishimye cyane umuhungu yakabiri cyanshimishije rwose kubitamo cya gatatu cya penalty ahita aha qualification yo ku mukino wa nyuma ikipe y'igihugu ya Sweden. Hanyuma Wales rero nayo yasebye cyane batsinzwe na Bosnia and Herzegovina banganyije 1-1 bajya muri za penalty. Wales murabizi ko utozwa na Craig Bellamy waza kina muri Man City na Liverpool. Craig Bellamy barafikize cyubaza cyane bagowe no kuba ba mbere kandi bari barayoboye itsinda birangira batazamutse. Aha rero rwose mu rugo bahasebeye kuri za penalty bahushije 2. Bosnia rero ita ayikomereza 2-2 umuzamu wabo witwa Hennessy niwe wari urimo cyangwa bazanye umuzamu wa wowe bagiraga umuzamu witwa Hennessy yakiniraga Palace bafite uwitwa Darro bafite Darro uyu Darro afatira Leeds. Hanyuma rero wakibaza ngo bazahura bate no ngo yari amakipe 16 yaraye atsindanye hasagaramo amakipe 8. Ayo makipe 8 agiye guhura haboneka amakipe 4 azajya mu gikombe cy'isi. Bazahura baterera bazaba ari kuwa kabiri nijoro bw'imikino izaba tariki 31 azaba ari kuwa kabiri. Urumva 31 ni kwa kabiri ni kwa mbere 31 ni kwa kabiri ni kwa kabiri ndabyibuka neza. Ngo Ubutaliyani bwakomeje buzakira na Bosnia Herzegovina urumva irakomeye cyane ntabwo bakizera ko bazatabakomeza tarira batsinda. Hanyuma kandi kipe y'igihugu ya Sweden izakira na Polonye cyane bivuze ngo hagati ya Gyökeres
na Rwanda Whisky umwe azasigara abireba yicaye igikombe yicaye akireba kuri televiziyo uko bimeze iyo yiregeranye cyane iyo yiregeranye n'imatch nyine wumva ko irimo akagufu ntabwo harimo uwo wavuga ngo arusha undi cyane. ikipe y'igihugu ya Kosovo izakina na Turkiya irabarasa Arda Güler Turkiya kwanza Turkiya abakinnyi ifite bamwe bitwa ba Aktoglu muri za Fenerbahce abasore bo muri za Galatasaray gushyira ba Arda Güler gushyira ba Karanoglu muri Mediane bamubona mu mediateur mwiza wa Inter bakakira umuzamu wabo wa mbere wa ntuza wa Galatasaray urumva banakomezwa cyane ni Galatasaray ejo bundi yari muri kimwe cy'umunani ubwo ntago mvuze bakenanira Diz umusore wa Juventus umuhanga cyane ntago tuze bayirimazi ku rundi rwa irakomeye cyane Turkiya. hanyuma rero ikipe y'igihugu ya Czech Republic izakina na Denmark zose ni Denmark na Czech kakaba kamace keza ariko Denmark ifitemo akantu ka superiorite gato nuko nayo ifite abakinnyi benshi bavunitse n'umuzamu wabo Kasper yaravunitse bafite abakinnyi benshi bavunitse ba Christensen baravunitse muri Man U cya Dorgu cyaravunitse bavunikije abakinnyi nk'umunani bafite abakinnyi benshi bavunitse cyane ubwo rero nuko bazakina ubwo tukamenya amakipe ane azahita asanga yani 12 akamakipe 16 egera n'abaturanyi b'abakongomani nabo bafite playoffs tabaho niho ndi kujya na Jamaica no kuvuga ngo uyu munsi nibwo haza kuba za playoffs mpuzamigabane urumva yego mpuzamigabane rero ko bimeze kipe y'igihugu ya Bolivia yarayitsinze Suriname bitego biri kuri kimwe nuvuga ngo iyi nzira ya Bolivia na Suriname Bolivia izakina na Iraq nuvuga ngo Iraq yo kubera ko yari ifite amanota meza yari yibereye ahantu igomba gusangwa Bolivia na Iraq hanyuma New Caledonia yatsinzwe na Jamaica igitego kimwe ku busa bivuze ko Jamaica izakina na Congo cyane Jamaica Kingston urumva gusa birakomeye kubera ko uyu mukino Jamaica yatsinze igitego cya Jamaica cyatsinzwe n'umupeti witwa Bailey Kadamarteri akina ikipe ya Sheffield Wednesday yamutije muri Wrexham urumva Kongo ari mu kwitegura kubera ko iyi Jamaica ntabwo yoroshye bifite abakinnyi benshi yerutse gukina na Chelsea muri Chelsea kayirasa muri extra time umusore twa rero Bailey no ngusetse kwizigura numba nibuka iyo match yabaye twitwirira gafi n'ubugare hari irubavu twibereye ku mazi tumeze neza cyane urabyibuka ibi cyane utuntu twose turi gukoraho hari ahantu ni kwaje ila Alexide sinzi nyirayo iyo ubwoba cyane niganira gahunda cyane z'igisirikare nisesengurira amoko y'imbunda aryohewe cyane bavuna ejo bone kuri 17 rega tugira humura neza bone komeza ibe mangu rero izi match nka match ya Iraq na Bolivia bazakina kuwa gatatu mu rukerera saa 11 urumva Iraq na Bolivia tumenya ikomeje hagati y'izo zombi ariko iyo abantu bategereje kureba cyane ni ya Congo na Jamaica urumva nayo iri kuwa gatatu mu rukerera tumenya niba rero mu Kongomani rwose akomeje nahoze mbona bari mu myiteguro ikomeye cyane umutoza hamagaye abakinnyi bose bo musatirize no kuvuga ngo iri kuwa kabiri saa 5 iri saa 5 kuwa kabiri saa 5 z'ijoro saa 5 z'ijoro kwinjira kuwa gatatu aho bita Akron Stadium bazakina muri Mexique no bonene ho bari Akron Stadium aho bita Zapopan match eteye ubwoba nuko bimeze reka twihute tugaruke hano iwacu mu Rwanda kuko mu kanya hari abatumire turi buze kwakira ariko tubanze tugaruke mu Rwanda ariko nsabe unshakira indirimbo